na ndie ambia none tuke kawatuke kasio enenga mana ndisikizu yakwa ningete ni kwatembeza rone mwana musiki ngokela amweza wanyane nga ndisiki yakwa azaida kwa mundu we mana volume 2 nayo natubeza rone andikiro kwa mutemba watu eba watu eba na niyo zaidi ya size ko Condesta kumba ndine nenge kwani ko solo na wini call ngulike na binda imwe na naweze naye momozi muno naweze mundo momozi ndeza na madagu ama osie maye na kunie kionjo cha ndithi ni bandu era emali naweze cha ibinda kionjo cha likando mana makona amba tete mana naweze betini ligite chao na kunie ngita na malabu tamino kuna ngita na malabu nza nayo kebetike mwe yacha mana kamonduka yumetie mayonza tindoka lakini kayo kuna ngita ngita ina kuna although ibinda kuna ndoka muno yo zaidi bia Condesta ku solone kwanza iona ko ndokile ndikuna ngitanga ete we nini ngaete we mbesa ngaete we mbuke ngatunga ndilika na ibira mwatu ndiani mbichi ukonda tena kakongo my combination ya kakongo maboloni chao najua zaidi akakunesa ukamundu ndiani na vituko na mbadwe bindane maana mozi yani wanjoni mwazaita wakatua taandikirwe mbandine hizo angulia mwenetu twekata na niwe wa babulani na muya pindia pa tido twete woki na tuitonga onela kuina zolikando anda ameba ni modo tho yoke andi ovuko wa noza kanzo ilanza ya muslimu anege ya walae anaonga na kuna unaweza kukwita Swahili wana amazima kule tangu lini muslimu akacheza ngita ni uongo hebu mlie pombe atuangalia matakunya hata weke leti ndio weke leti na bona kadua na ndia munyu okay bona kadua na mwa kaze ona munde ambeta itambidi ndo angolie tika na mwa itambidi uvae kanzu yuse ifuo ka kanzu weka wende na kanzu ambeta ona muzi wako bana ambeta itabidi ngamwe uvae kanzu nundu ebinda nyi jongo kuya yibinda una na tuka stau ka zaidi ona mbeza ina momo ona ne be studio niko na ndie na kona volume 2 yakwa sija ya umbola itwe omba ni Yesu yakubekuka mama nika inogio manaka na wathi wa muti wa wendo na yona mediator volume 1 hapo maguzia muti wa wendo waenda hata mwenjenjula wa kwa mundu mwe na ndie indi ambia ndikatato thinangale muganga ambia kamwana muti una unenga ni muti wa wendo na nduku awanangale ngai manjini kuma mutitu wa ndoa mupakai hata baiba wangili na yana maisha makwa ndikakuwa muti wa wendo kaba wa mandi nukuwa wanangale yui yes balino wathi kuwinite kwathi kusoe bitu gewaizu wa weta bosi sio kweli mbati sia kwa mbingi ni na true story kuwe ndo eba uwe waendie kwa nendete kwa mundu mwe na naende gitumio kenini kwitha ne sula ndoku onoge tu twati sine ledi mundu mozi timweleze ne sula ndoku na mundu ume ukuya na nukuya liwe na mauta nomba kokeza ithi ya nukwewa waoni wonywa sigwe mithemba mbingi ni sawa iwe zaidi ya kigugi muthemba ngu waoni wacho andu ala makuwa haki iwe chuma yombe na ne sula ndoku yona muyi ekani mundu newa kwimite ya wendo ekaninga mande muti wa wendo anga nendeke niko mane yake guke wena ndiye muganga mbe ya ngunenga mutula ngunenga ba ni mwai muno muganga uzi aiwa Kenya bandu wera wa manyweni mutitu wa ndoa ikitui muti wa ndoa ikitui bandu wera wa manyweni ayambia mutula ngunenga banu nengona mpaka myela yangu kuja kuoneka mandalala ekaka na mwe muganga nenda mudozi ambia lakini nagwo ndokuya wanangale haya ndokuwa ngale hata yindwa iloleza ngale ndia iloleza ngale anondo nagwo ye mwemi wenanza ai maona mbuga yuita na muye nenge nengo ina mao wenu kamao na no na murida wake ukiye ndo ebaro na bikie na leza ngale ona gile ndibika kele tukala na thisie keta wandunge na gile ndibika ne wega na atwa iwe mwana yuni ina ukulia wathi wathi kuwe mutiro wa ndoa ja manywene wathi wane wa kaindo kau
nundu wa mwitu nane wachololo cia cha wendo nundu wa mwitu nundu wa mwitu na wewe kendo kaukia iloli kangalini na wathi wali kangalini nathi nona muganga tawitha na mundu muthoku ainda pi nona nathi po muno na muganga ozi nona nathi baza muno na muganga ozi andambona kumbe ona muganga ti wombene kengwire nicho cheneke nona araja tundu iye bau dibigane thia ai kana ga kwa kana atwaiwe we dayu ni ukulia na ibinda ino kwika mundu amunze wewe wabinguye mbandi ya ndalani kana mbandi ya ndalani okiendi ibinda ino ngetinine volume 1 na volume 2 ile iteseke yuko ibinda ndu ina mbandi ndina mbandi lakini na cassette ile sipe tofauti ya mbandi na cassette okay no wina cassette without mbandi mbandi nela yathi uko na bandu keza mundu zi thana imana zake cia na mbandi ya miyo wananua ndaona ndanzi zero mbandi wewe ibindagu be ndalani ndalani ya cassette ine ndio yako na ndanzi you know kulia na ndanzi no mbandi yesi kukilaba yesi wezi bingo ya mbandi ba ila na agonie mutia wendo ila na agonie mutia wendo ndembere na mbandi swinge ni muthukumi ine tukunia mutia wendo tukuna mathia kumbe kawati kana nikatseo niwe na ligile nyina mbeyo kombo amiyo nomba ni mwana na kolo kana ngethe mwenye imwana ila tetha nacio ta kutambe uko naende ndalani alo tutabia azu mamwana asu ambe mbandi mayao pe matoba kaumone boys pe spoiler pe mukelo nguma boys pe ngatanganango kwandeke boys pe musome sakasaini boys ana ndo ingi ona kivungo tuthukumira ndalani nake ibindani mwanzo ona kizungu ina ni maima haya kamucho uzu kamuzimamo ndaone boys nguma ona mpaka mwenye wetu lakini baze nguma omezu wa manager omaiba kana wa maiba mwathi uko na wathi bathi uko na wathi niona maiba ibinda yiwe maiba wata meza siana wathi ne mbandi yakwa na mbe yezu no mbandi nini na mbe yena kwiba maana arato na sia mbinge ibinda ji maana atatu mai mainge ibinda ji na kwita uke kwaku ukune wathi silingi maana atatu na transport ni yakwa kila kendo ja toka yue ndi ngukulia wai wasilingi maana atatu we na omiano makuwa maiba mbeza siana ne asia ni mona iba wa maiba silingi maana atatu na mbandi yu betu mbeza siana ebinda yu kuya ibanga na wamuno akitayo ibanga ndanzi ukatengemea momone mbandila mbeza ila mu ukatetia momone isi cia mwiba tena mathina no na ila bwingi waenda okewa twitala na soba ila inyiwa we kila soba wete komi kubidi yaku yani bidi ya kukutetia bau kienda ndumoke beda bwau toka umezima kwa toko toka ze bantu moka mundu akapika gege stage fulani akauma akamia mbandi yake iza ya nigo sio ndo mbandi ndiponia na muziki kena ana muziki la tumekuwa kuni mangita na idembe na ingema ibonia mbandi yema na nene gwa amu mbandi ngizokela ndo makuya no mande ana wegara na kwingi banondo andu ao kane wandu abakati mbandi imwe ana muziki ingi magwenza akoni ngono ne mbinge kede yagela mulwana jaw na ke ana yuma yekata moka maumete mandire imana ingo go na yue mwenjo ye bandi yaku ya ndalani ndalani boys band ila woki we kwati anundu ibabikie bandu we kwati you mundu akwita show wamwita sembeza ziana ila na bikie bandu na kwa aye onini ila na bikie bandu no ina kwati yapyo pa ba volume 4 na ina wathiro akathenia ka utwele wandu wa wendo na mu community na ndala ni mokie nduko show edai wambenda kwaku pesa ila siende ni ngili 8 na ebe utengemanea ni ba saba na kuma lamine
Love road ni kilomita ciana sawa na ni matuko mea na mamwai na ni moya na wiba wa chuma tatengemea undu wa thanthatu ndibe cio undu mwana na wa gatano kana wa chuma matuko 5 ndibe cio undu mwana matuko 15 sita tofauti nijo na gwebe utengemea ni matuko meba mamwai na ni moya na wiba wa chuma undu mbete yawe ya mandinga gwibira wa thanthatu sawa yue itwabika volume 4 volume 4 ti volume 4 volume 4 igwathi gwiba wekie wenda igwathi gwiba wainie wewa wenda pewathi wetawa nyamwanjo imbangie nguthi kwa kathini wakautwele ngandu ekisi na wendo na kana sara ya ndakame amo tuzamithie ai tuzamithie nyamwanjo imbangie nguthi kwa kathini wakautwele ngandu ekisi na wendo na kana sara ya ndakame kathini emu kana twaite mwitu ya kautwele tukasua mbaka kaita bana kathini weane wathi gubyo ya you isu ya volume 4 volume 4 isu na wathi gubyo nkai wekie nesa wathi su wa mukale we you or you na volume siana na inie gukwina ina inie no ndo katika volume ya ndalane na fisi volume 23 anambezia Red Devil volume 1 mbagwetela wakuna kuma volume 1 mpaka volume 23 ndalane volume ina badhiziana na mbadhi 10 na ile 10 na ile mbadhi na lakini ila ndio zitokie digital tuna mbadhi ile you Red Devil namba izi bindane yoka yo digital kuna mbadhi ile wathiuma we be wathi bano niko mana agwo mitani wita we era hata mubindu we kuyo isn't Red Devil volume 2 kubindwa ni kuyo wathi ko ne batagwo ambao masamithia ebindu wanagwo ebindu wanagwo ikoyo ebindu wanagwo ebindu wanagwo ikoyo ebindu wanagwo wona goyiza ino wanene ayikuyo bende ikuyo mundu ikuyo iba unde no neze ndo leongoli nondo nikesi simbinge mashambiki nikesi simbinge ngilazio na umia wathi ando makazia nene umanie ta kutinizia mulinga konsi kwayo kuambia po wewe jana myaje nikera kubusia ungu buzio shikiri ano myaje ni umanie ati kuuma naye ndiye dani manere yuta mujiwe kuzo kindu jino kindu cha ugoki ikuzo zisa wangaliko siele kwesanga njobe nondo katwa mundu hoteline na imuthowe kuyo na yangalikwe mwana yembo metwanie nwenge nizo ugo niki una na ye kuzo nde ko we kuzo zisa wangalikwe na ngalikwe yo tangalikwe no kuonene kuyo nene kuyo mboka zibindwa nagu wono yiza kuzo bindwa nazu na nazo kaingine ya nazo awathi nazia muji mundu loisa kuyunga likwemwe ti muji ni mukwatangi nundu kaanza ya mundu ikuyu na yanga likwemwe no akitokwatanga mboka teka nukwenda uye kuyu teka imu yuwe kuyu elabe no nyanga likwengi ko ikuyu zisa wangaliko siele wa yanga likweno zindwa ni enwengi yekuyu yuko huo wathi huo wainia andwala maiza ama kuyu na inia na punga kwate kuyu nene muno haya yukuma muiwe kuyu be wathi unge na chekona na kuona sweet ndikwatwa ne yokotho sweet ikwatwa ni nyangili na kwa ndikwatwa ne yokotho asia yokotho ai asia nyangili yo hitao yokotho ne pio peza mwe eza pio peza mwe ita yu ne weta yokotho nengi dia kuno sweet we weta yokotho ga yu kigaba kya wakyo kigaba kya chonde jama za beba nuketa yokotho ne pio peza mwe
Lazima azize ukuthondwangi mayazi aye yu inu isi pusia ungwi webu ndicio nena ndimo cia kuuma na ndimo cia kuuma zi ukuthu ni biu bizamwe Mwedu kesi ti okuwa yokuthu umundi na mayake lokita wa yokuthu yokuthu ni biu bizamwe yani ndo wiwa ko ni ziyungu wewe yutembete kundu kwine suwa no mana wewe ro yokuthu wewe ta yokuthu wewe ro yokuthu nani wanda view kwetwa mwenje wa kadhambi na mwenje wa kadhambi mashabiki maido methito moto kulia ati wikibeti nondo me bandu tuweza kuona biso kunitwa kana okay ya kunitwa mundu undu we kawe no we father ndi mwenje wa kadhambi family atandi wika ikira mailo mana mwenje wa kadhambi family sawa peke yake kibeti wese family da kibeti nasiana kobe kibeti nikitazi ali mwenje wa kadhambi family ni sawa na nengi be mwana na ngulilie kuli yimono na kanzonge kuli ze asonge ya mwana na ngulilie kibeti chaku kitawata kibeti ni chakwa chikito sawa angela kwaje no vongo newa mwenje ndwe kibeti we utwaka longeti ndwe kibeti ndwe maana one neither nijo neither ndejo na mundu melote ta kibeti tiende ta maana ngukulie kulio imwe kibeti cha Yesu jeta wara Yesu ndaya kibeti enguma muno ni wa muthaitha tami ndo mwa melene washabiki nyetiwa mwewa mwenjo yuwale omusongea lakini azie kibeti ni family family lakini azie obawa kibeti yake mweka nago ni chakwa agayo mtumbwa lakini muke gwa mutemea ni comments ba with yo tu mumanza ingi tukathi kwake aleo tusongea tukathi dalani bo dalani tumanze kwa msewi hata muka manda kwa mwenji wa kadhambi tukathi bo tuiba huyu tuiba utumanya tueleo manya mwana wake kibeti kinondo waturuka no sawa mwenjo ye asia covid corona wewe ze corona we unungono thiawe tite na ku affect bandu mukamba aisie mundu lamwe ndakuya matumbe make chondone kimwe ni ukua chondone kimwe ukatulwa ukabaluka matumbe makwa lakini uketha wikwira chondo kingi angime utena wewe watulwa baluka kia kiona matumbe no mpaka uketha onetha yukuna wema wina kirita wa side hustle sawa gata ya ukukwate ya wanza mbesa ni sawa kele pengine umunga ndabye mundu wasoma mabuku na ndia asoma mundu nengo ngili 3 lakini enge we mwana wambe otutabia maundu ndio muelewa mundu esiana nengo ngili 3 yundu ni bano ni ngili 3 inengo ino kulota fumbo kamana na yu nye inengo siakwa kwa lao ndio ya covid na inengo siakwa 3 1 utangazi pekisese cha TV ndukuma chokambani we presenter muthuku muno ne ndake bene getawa kitundumo Friday party mwenje wakadhambi presenter kele mwika live mwezi ukwambia suo comment comedian yeah sawa isu na akiti niketa kwa YouTube ikanenga ya mbesa chaka 3 kubulania wathi cho wathi urengo na ndio biashara biashara nesio teka wini teko bono amundu anu ma kwitha mbe wimbe wa kamera witha mundu wa biashara biashara za mudamba mo 1 ni biashara taxi kele yendu kuma we lole awanando wombloka nyene mbloka wamiunda na wabuloti utewa sawa na maondo maingi utaendo weta ndendo weta
mundu bate kamerani shabiki no mwewa mundu kwitwa mwenje wa kathambi amwe mwikale mwisi hii mundu wa biashara na abukuma biashara mbingi ou ndakwenda mukulyo mengi mbabo yue ku ila covid no kie ya kali ihoka kana yalika wendu nebwa duna affect wabantu ona Kenya ni affect iwe ona dunia kwa jumla ya affect iwe kanye nanye nikalaba duniane kumanja ine kiara ni affected nundu mbesa sioka era Kenya ndina mbesa nyana kwa nizimye ba undu sioka sianenga niwe president mbesa isu nasiate mpaka ofisi inaitwa PPMC, Permanent Presidential Music Commissioner. Lila naendie ku nyene thiye mwene fulani unangaitira mwene fulani wakambani. Na nisile mashabiki nimeonie niko nirwe nekabone kau. Ne iwe ne akaniambia isu. Nisi expire. Na zenga si expire hata. Na ne wanundu nindinigie mno ne twabo. Ningu ne wawe wa mashujandi. Gusii Stadium last year. Ninye na mukamba Gusii Stadium. Na ne wane jambingwe chao. Mbingwe medo. Nanye nazi ale. Tena mwete usi mwana ndo ndo usi manyake. Ukagwa habe muna watu wako. Ukagwa habe muna mbu komando. Komando no. Na wezi hapa hiyo ndo usi mana wa yimi waka usi me. No ibika. Wezi ya muna mbu kwete kabii. Na igwoza kabii ka kana ngoye. Nodi. Waile gara. Oza kabii no idi. Oza kabii no idi. Inge no lega na si mialangi baino hozima munambo. Na nduzioke kange. Nengo bana nondo neyogeto obika masijande. Mundu kwetwa mwenje wa kathambi. Yes. Mashabiki mukulyo mengi lakini nondo wa masa twito nosongia mukulya asimonde. Ndeto isho tumiasi abusi ongubu osi oshekere bosi anda. Simaanisha hata. Imaanisha uwa imaanisha. Kubusia. Ushikire. Ikyo. Ushikire ni kindu chochote. Onanga busia ba? Busia ushikire. Busia ungu. Ukathie ungu agiranda ukabusia ungu agiranda busia. Ungu agiranda. Ungu azitu ukabusia. Kutinezia mulenga ni mukunzu. Ukoza mukunzu kutinezia kutana ni watinezia mulenga. Konsi kwayo ndo mazi ane kuumana. Oloko maotekete konsi kwayo no. Ata. Nikenda inge ikoke. Nduthonga cia muamo. Konsi katika bwa limane kwayo. Kuwila umanisho. Kuwila umanisho mundu ambio koma. Kie konsi kwayo. Yani oza athonje muamo. Khoje we. Wewe ya mashabiki mundu kwiki ya konzi kwayo nubinga mwango. Mundu wako. Mae kana ni umana. Konsi kwayo. Uloteki ya konsi kwayo iko mano. Kupinga muamo koso. Konsi katika limane ukaya. Tu inge ikoke. Azia kuambia po. Jui, zenga mashabiki maina mayazi. Kuambia po mwenje inumanie nenda mwiwe po. Wana inaambia po. Kuambia po nenda andima. Tio dhuku kwani kuambia po no dhuku. Wanagua nando ambio. Ngopo, kuambia po tio dhuku. Lundo nye ni ambazia po no kile kuoko. Sawa. Jui. Yeah. Serikali ni nao kiatu ya maundu ma COVID malika. Okay. Andu madhi mwe. Madhi mwe na maudhi matonyo singano. Wenu naendie. Nesilia mwesiezi olosietie kindu ki kana kiseseki. Nuko na mbela kuya yende. Muingo. Mashabiki mwagere chao kiwanzani hata. Marena chao. Marena mask. Andwasu ni kwitha ni matoni mwe chao. Singano. Kwa mwendo nesa tubingwiwe. Tona isingano. Nondo corona zikwo na ni ugwo. Na zisiwa chao na singano. Oyi watonyiwe. Nyena atonyi ndi wa kelinga atona matuku 14 ukenda bwena kana mwaigwe 10. Chomu kuigwa. Mwenje wa kathambi. Jambi kinengo muthuthia muthi mutonwe singano. Nikenda tubingwiwe maundu economy yitu icio geta kuyanze cia mwingo ndo mugoti wa kuona. Sawa. Mashabiki ni kwa no megwa. Yue. Nao beno wono pia withi to osumbu andu muno. Withi be corona lakini before corona yuke yu. Banai mu wangi mengi mu methi to ku mengi muno. Na be mundu
muthenya umwe newie ambia ai ndwivata notonywa ila singano ingi ya nini isingano kana nini uthimwa kala kindo kanketa wa nini keta wa tendi kendo kaka kwata nazwa nantu ore muthelo ukimu muthelo we mundu atwiye ndwivata na kuthimwa no kweli kila kiboi kuthimwa ni kuseo na ila wono mundu aithio thimwa manawe bandu unabirukanizio matambia nundu ndwitha withia minute ukayo thimwa wenda othimwa we 50-50 nanya be kindu kimwe nisinye Biblia yaetie boyai na mukanewa na kila boya ngai akaunenga akera ine ndi bandu neberukania matambia ne ikuthimwa ke chwenda ao manda bau wese ndo neberukania matambia ayuka ukakoma ukasia kaninga chwenda ao manda bu ukagekwara nundu ngai yaetie boyai na mukanewa yuko kuwe ndithima wano ndweze ndibitukana sema matambia shabiki waitu tio wegwa mwenje wakalambi na thima wano na zila wikilia oilie na monana anye ndio balani mizi oilie na monana kana kibeti uwe jagu ya nendo tio thima VCT na useo lakini ambaye ule kithima niki chobo kwegwa nyezi hizo tindero yakwa ndero cia mundu kwetwa nengi katwika noni ni situ mae ya mundu na yegwa mundu akuya we tangwisi kwa endo na etangwewa nevu ninge pemanja nuyenja nuye noni imoyagwa yue mwenjo ye twende no minukeleli iwathi wiba katika mbathi cia kucionde nundu nyaku wina mbathi mbingi muno iwathi wiba wendete zila wewe mwana muziki ikuya ni wathi wao kanendete fulani mubandwe musicine mumie ti mwini na shambiki mwini mbathi ciake imanikane mashambiki itaeka engulia ni wathi wiba ila nakuna no nawe ndero mashambiki nundu nyendo ndo naenda wathi wako hata Niki, kama tabia. Ona mundu we katika family. Watu wa family. Yeah. Wisiana. Vyo kalakana we aka kana kona. Wo twana tuanze nutwendete lakini ve kala ukwithi yako kana na kona ve niwa wendo wako wi mwingangi. Kindu chikito bauti muno na wathi. Mwini akakuya kuya mbathi ciake cio ndene nzeo ondo ndwina waina ndwiza ina kindu githuku wigwa akio giseo lakini mashambiki be wathi lawe tha mendetwa muno mendete tawiba yushabiki nyeni ngumutabisia bano muthenya wa umundi na ngutabia mwenjo ini mwe nye katika mbathi cia kucionde wala wathi nendete pio indetema ndetema ni bata muno jina go wathi wende ya mashambiki kuyanana ita kwa mbathi mbingi sendekete undu na kuna kathini akatwele uga maselila na kwa ta katiko cia takeka katiko cia nyamwenje ndo ande muka uga masela na kuna ikuyo jibindwa nagu ngitawa mamina na makune yakusie kanda kusia ndio kamba ondona mamba wewe lukandona kwa uni mbathi mbingi cia ndala ciendekete ni mashambiki iki kwa ndono kuya mbathi cia kwasio ndene nseo nondo mundu zaina akazi pa mundu zaina kindu ajigwa ikithuku aya tukune uwa kwa wita wa ndetema tukwatezie banini wita wa ndetema wewe kwa ni ndete ndetema asi we Shabi kino twende kweza bamwe na mundu okwetwa vosi ya ongu sura mbaya duniani ushikire sura mbaya duniani mundu la usula yake personal witha abwa hata wakitie kulegwa tetumbe no tiko cia wambaito kule muzi waku egwa oyetu ndata muno no thata no ndu bai muzi iwenda ewa cia ire nthuka
na ila wendo mana ego pai muzi wenda mwana wake athogwe wikilia mundu akuite ndia kana kaeke ndia wakaze ndia le manika ikotio ne kamwe wamana ndia yuka yele nya ukuire ndia ukunoka gwa mumanya bau zina kwanditikila ile bala be mami sura mbaya na ilo kuna muno azito lakini unajua kidogo kikengana niezia kizone ni sura ya kwa personal sawa sawa inyo aini maandanzi imwe ka collab muno etweka mweka collab na uyu abe muno wangu na collab na geta wa Karo Kithendo Kawethei sisters kobe collab yukite epe collab ya kwa nake yukite mituke hai mashabiki tio mkwigwa kobe kindu mpya kyukite kya mundu ukwitwa Kawethei sisters na bosi ya ushekere yukende niyo twende na umeuga thiko wathi gwitwa ende na kunike no samedia omya ndi masamedia nondo wathi ute mumie ubwaye kwa nie gotine rinene yawa yeyo ndo gwitwa musiongu ni ndo cia hizo kamera kamwe bandezi hizi kamera 1 kana kamera 2 umatavie utavio mundu maybe ushabiki waku withito maybe akweselo maundu utona kwithio na kinengo kya wini utona kwithio wewe na kinengo ila watu tavia ngili 3 umutavio undu ayukuma bo wose wakaingia utavie YouTube weta hata Facebook weta hata Instagram weta hata TikTok weta hata kilando na utavia mwini weba yande ukwambia wathi wembeza mbingi pyo itathela indi wina ba na wanenga o wathi ndaiya na ti wathi woka uya wothe wenda kunenga ndaiya onetha ne kukua ila cira wacionde kana ala makuia andu shogi sawa uya wondo wenda one ndaiya nondu wa leo nenga uya ndaiya uya niwe wikivuthia kila kingi pyo so we mwini weba uona weana wathi mbeza mbingi muno lakini unenge ndaya ndukegwa ya ni mundu ni lazima anywe bangi nikenda kunengitae ona kumoyana ni wegwa kana bangi ndukathuke chongo winywa bangi ngitae kueme uthuke chongo music utie no ye maona mbeza kana otwike mungu kone gata mundu anduka kone ga ngita to kunia nduka ndukanyoki ni wegwa no ndakundite survive ndiko na ngita inyagwa yusiai ausiani sia soba na ausiani yakine ausi yakine ngo kutsawa akuze ya soba ngendo nyusa kwa right kinengo ni lazima ngaya mila ha munuko suke kala ngilini ndai nikana ngunengita zo nyagwa aiko sia ausiani sia na kitu cha mila lakini ausi ya chao na kinengo kwa hiyo wenda ngita ovaulu me andarati muno umana nayo no inenga we waku ndaya ethane ngita wa kwata utemo mile pyo etano kunyonyoka la ka steam kwata utemo mile pyo ke zaidi ya mashambiki ni mano lakini ti unye nondo ya kunyuza ona ngitando kuna makoka ingi mashambiki na hicho na muziki ingine meya mwetheni ngayimana kumuya ingainenge mwana ngaino nenge sitwa na kuya mbonyo ukaselewa ni stage uya mbonyo ukapaluka pa uke yumaya sanga yiwa ka nenge sitwa na yite tutengetwe ndubona mashambiki kwa wai ni mokie mausu wake wanzani na nuo woko nywite no abaluka ndi weekend wine yando yunga iye ngaiko ko kunenga kindu bonando sawa yuko umwana muziki ni muya wona weana na wathi nenga wathi ndaya chakele ninena ashambiki mashambiki ni mukulia nondo ebinda yeto umie analog toka digital ti la sindi kada wathi wito wateza wako ma supermarket na ila sindu iwe ato sani nitwaumie ku na kwenda nyene ebinda nikuseo ni mukulia mukaiba YouTube muka search Fuusia Ungu channel jawa geta na moi subscribe na moi share na moi like meitha mambi chambe mono nondo ebinda iti lata banga sindi kondo iwa search channel jawa Fuusia Ungu nukona mbathi cio cia Fuusia Ungu ila okwenda ila wethukisya peka antivatika mbao kabumbe nduka skip ndo kawine kwa mbesa wa skip with our ni mbesa with our mvumia tunakanya lakini wa leo skip mbesa sieta la neza kwa hiyo mukule muka YouTube muka search Fuusia Ungu muka subscribe muka share
na muilike mwitha mwambokelia. Facebook ni tafucia ungu konzi kwayo kwa tene. Sawa. Pa we mbithia ni mwingi muno pio. Sawa. Instagram niyo nende na uswani olwayo. TikTok. Na niyo moke ya okwa metuke. Jambi kwetu omonde twe na mundu kwitwa Busio Mbu. Shoti waya mwene monji wa kathambi. Mundu ula wesula yake personal. Witha bwe ata wakitie kulekwete tumbe. No tiko cia wambaito. Mundu ula watumika ebinda zina bukutelemia ciana nikendaize. Kana kagila luka ke wala kana ngwitie monji na kwa izimbuka au. Omonde twe moyo nundu wa mundu kwitwa monji wa kathambi. Twatinda nake kundu kwitwa Masako. Atu ya kuno iko kwitha base. The place to meet. Wabi kama Sako we. Umanze. Ndemo. Ndemo. Na yuba ito omonde nundu wa masa nundu masembai. Twenda umutiela bau. Na tumuya etha mwina mukuli. Mutu ona kwitha muyenda mundu kwitwa Monji wa Kathambi. Asungi. Mutheba katika comments. Channel yetu itawa Ekaitu Nene. Na nuitha umekwata katika Triple P TV. Shabiki wako ni mubaya muno. Adhimika.